Normala kenyam ka nas dial kontin barwani lingwasme ka nor online TV channel. Anda mandunishan kwas nyamla nong ruashne. Bantin kon lat garodian banake linkel. Jo nyam gorbe nyoga yekel bala ler dan ci tuok. Kam jana garodian. Kor mi ci tuok kam dien. Jen ba nyoga yekelo. Ka dor danan tuogotin. Tuogo dor mo dor kirm yadi de shal ka warab. Bana jelinkel and mi chodalat. Kor mi jitu kam jana Carodian chicken ne dangwel ngwan. Chicken kanak. Ken tubdu likian kanede kontin la jang nyentone. Kule la kirm yadi tok duar tok duelien, you know. So ken je warap. Gwada shal ke Gogreal is temi chal Gogreal is jan gwada antikutin. Ne dangwel ngwan chikaliu kene dangwel de take a bot kake, you know. Tuog kam dien Carodian, you know, chicken katubduan michal nyarmong katubduan dien michal ke juru manger. Ken community dang road to, you know, no, take a door michal ka wood what village ka Gogreal is county. Ala kurmo tuoga ke jailat, you know, jen tuoga jamo. Major talk ke lat and then show when ko bine dang well one big lutin and core money talk dio je riven killing kimela kona cholo no shoot and a dong we cha mi cha ran cha nek ran wade den baradin be le nyoko nek je so je nan cho lat ke so dor many doren kir ano chi she mane aru nek tin binemi ne dang well di chicken ga board ke ne dang well one so me jakon ko di one Jan Pankin right now, right corner. She can take a mal. La con a lot no kir me yadit no neka con where yes neka con. But kajang you know nekorin Carodian. I like bo wa kwake manipulate bo kwake political manipulated by kir point de kan jikware. Wa chicken la ken neken jago buged ni Carodian ko be politic political space kake ko cha chicken ta dan ungwane ke chicken bukula ngach jele yen la kona lingan tam la gat ken la ka jaga buko kur wa nur wa kana gol dan tigitin ba na me mutugo no kake ni shang right now ke report chaling me dan chana lingan ne di chobe 60 and chu kan rodi chu lu ka Korean Carodian jen ko kon linga no chwa emergency state trajala la state of emergency me tar ka jeron kin dangro jen dangro di so na me akurm pai to te ka gwasa me de kon lar no jen sade pai we ke mande pai wo so jen ta danan ci kor yo lar ke jen 2026 kontinent den ci liya ci o mere broda ka wal kur jatin rewe ka so Sudan we jangu kan ka mi nyen kan so jang yo ki kan la de no ne kene kur dan le roden tam re wich ka so Sudan no men lat kon dial no kur me akam nuari no kene jang kene nuari yene tin kon la nuari kur me she kam dan kur me ni ke yen ke kin me yadi la regime kir me yadi yes ne tin walat kene no kur me da la dung dan ke kir ban medan me na kan wer medan ke juba no ne re ko ne cha use kan panken kan jang kir so chaka use ke tactic a lot of genu nene 1991 ishi first vice president Dr. Machar ite jang chaka so jan do dana ko na pin ke je ko na pin point ko na jako bika ga kam niken then je kan jang jako bi nuare bi kan nyir jan ta dan titin ban nuare tele ke choice den no dong de ren gang milat kene kan jang no nyin were ke da la jen dun 2013 you know kene ta dan signa chenga je ko 2013 signa wer na galong right now right kone lat kene no ne yen were shwane gor shwane na me gor yen en go bia nyen ka ko nyenye ke kin me yadi especially kone to bor chutken you know take teacher las ke social media long te right ko kon chine kor chine gor so kene chin kene kor ne gor kena gwantaran jaram dana te kwa the moment dore te ka jubo mone so na me le roda kaka a report ko lingwa se me de yenen gwa se menen go nei ti shop ka well one shikeliu kene dang di te ka bot ka jen Gogreal is la kam jana Carodian no telen wer militin
so na me mi le rode right now mi de kon dial te kan itin kadin kon and walk ko deran darat rode ka bika ka tin kon lat karodian ano jang right now chicken mat chicken te kel ka kui ko ngai kan no kid use kid ka ko kin mi yadi use ke so we kan kam ku kan wake up so na me da la janda na de yana linga na mana mada diana dong de kon nyoko mi nyako kon kel wana mani bala deni SSPD up to shop ke kina dangro te tege division 11 waka kabor malwal shot kan na watch kan logo no nyinken ke deni SPLAIO right now na me report me le roda me de indi al tege mitin and go kuma marai ke akir me yadi chike deni kan gari aleka kan ine to tineni ngate gwasme wake den mostly kajang of course kajang but the ti ke dini to kinero tila dini South Sudan People Defense Force kan dini ti ana wa nonga ke division 11 kwa ala nang bor malwal shot jen gwada nang katen awaken chike refuse no bi ke nyinke kuma spell mayo no au de ka jako bi yer bi kana ngo kwich la rivanal no lo de wona ke leg state no baname chikene lok ka jodana shanung so ripon me le rode ko la ge no no mi chawte ka jan ta mom gorgo mo kir ka jang chem pai kono lat ko rudi en dial ka jang ne dikin dang ro chala de do ken e chigana logo no ku ka we ka ngo ken yer we ka kor so biadil ngaje no chi jang chiken no no ala jang ma chiken no ka je jane ken wa kan ka pay kan ka moch ka yo chit ka yo kon la kam kana ngai kon diale de ni siang la kwa kan je ko kir ma yadit ke ko on tem right now wa goro bakken de mo ke yo chermana ngai kon bat chikana la no shine wa kwich ka jo dan chala de ken ko ken yos ken ke chai la no kina dangro chike refuse no bika we right now right corner wa kwa ken de ni panken wa mo je ka yo soldiers are currently being paid promoted ka kwa mo boka uniform to go ka kwa mo boka make to go to jidini at the same time our businesses are taking advantage of the situation so the reality a lot ko rin tama yo na da no wiru na ta shunka no rebeka ben bi nyi ga yakwa ku kire ko widian ko ile yar so mi chere me right now mi la rode mi de kon dial te ngitin kade kon te liang and jang right now ke jan time me chicken court chicken no but they are being pushed into kin mi yadit so manyo do de kon te ngai ko te dial kon lat ko dien ten selet no she na chikar yen lengten gwaza me report den de kon nyo mlin kon wa de la ler mu we ka GSPLAIO special kwar kinte te ke East Africa ala ne kon te ka Kampala Uganda Kenya wake Ethiopia special Addis Ababa ko la kwara SPLAIO chai come warning cha kamijana wa der network ben go yen ba ya kaf ajen kume kirmi yadi de mo dong de kidnap so gor jeno de widun dar shunka commission report ben then everybody should take good care of his or herself commission to ngai kone kume kirmi yadi she limit ke juba karwa te ne la jure nyok bi ngaje no nwer we ka ten so me jin part of rammo la kuer bidel ngaje no de gore jeno jin bitin dial kon bi ka ngach okay go tell right now right corner yen by deal target ko dong de yen kon to din ka ngach dong de ran de kep dong de nang de fly de nang ka juba ba ju ko mi chikira ngaje ne anu chi kume shabaje mat la da mo je ke nyinga tin kon te ngeje okay so gwasame ka jomo chalat shala do ne shoy shu kana antam mraina ka struggle me wa gor jeno de na de goren mat even de ni SSPD avane shwal ka no madarodun shwara gat kun jako big lu lora bang ke bot no gor jeno regime bana joja la kondial joga ne dial men guni chong na kel ka chana ne me suffering ma chana je wo kondial ko bi kondial te ka ngach ka madan le rode
ko tidialati wo binedi albugi chonkel ka ba regime jidit no ba jenon ko regime jidit mi cheben by the way that to go like a network but over nice stack whole system do me whole system bo mo gwalo tele liam ditin no and then the alde ditin but kuma kirme yadit a whole system nang na so system nang na bakula gwade benang mot kamre natin no chede gwa so ti de kalatin kontin de konkalin kos yanta ngwantin kona lat korodien gwaza me ko kon dial ngai kona lat korodien gore jande ne dial widin dere shunka kon kumikir mi yadi ene ramimo mishi shunga jekel special no content kel ke kir target den ke liwo de kan ki influence you know so na me de yen dial de yen te ngaitin ke de yen ngaje no gor kono bardan ngach okay report den baling jenene dara shal kamo bintiu and then cha George and go cha ladno cha bintiu town ya jekef bintiu town chere jen unity state Allied state capital unity state bintiu SPLIO fight 13 today which in winemi awachi ke chubre react na pan ke state capital ke unity state ano waka tiang chu kurm di chu tuok dar shal ke rup kona nyok mana dia na report shalat poch la POC la DPCam shikore tuoktin kam SPLIO kan SSPD of South Sudan People Defense Force and gwada ma appointment to courtin you know ke report and shalat mede kon kula tika ngaitin tama che joja gwan wona ne shikume SSPD wala kumikir mi yadi chana chaka makala de ne SPLIO especially cause korche to shianga chikondi ala ngach menyi to gene kumikir mi yadi and then che gwijeno bana beke influence okay of course do not forget ne to kona nyin kanwari karodian okay kanwari karodian de ne SPLIO kene de ne SSPD ko de ne SSPD kanwari kene de kona chakula cocktail kwala use kirmi yadit ano yena tare yukun ko ter kene yukin chiu tega mugam let kana community no chejen and community dan de kan kula protect jenji kan kula abandon you know so na me amilero right now me de kon tega ngaitin and okume mo right ke Dr. Macha la first by president right now che bintu town che control ka jodan chalat ke je en kurtu ka bintu POC chairman che konling kam SSPD ap kan SPLIO no wa gwad me cha deni SSPD ap chakalatin ka deni SPLIO bentigatin bo yen gwadan to dotin so no mo mi shoda lat gwadan tie camp okay so yo me de yenaling you know commander network madian gwaso mabi ngaje no ne la dini SPLIO kan dial gwana ken dial ken charo de realika you know commander de kan la de karodian gang dini SPLIO gwana ken dial unity state right now ka jonglei state eastern equatoria western equatoria chigoren realika chirme kona ngach can they are not stopping you know because we re kurame ko bikan South Sudan bikan liberate ke bikan watch re tada na chana road pink je ko sen kir me use a mutual dictatorship ya go rote ramma mo dong de la kwar ki de mandanda lat ke queen chit ke development unity chit ke chaka gor kir ko ro surround kenate mote gang kana kwara kajin me gangana kuero den kuna ala shush ray which dere gwejede mana me telemu teleme gwa me de jegane de kokien so especially de kona la kwanya kir kanete motte dong bran bo kon be jega la jen ne kokien telem bran jek so jen do bodan en shuy na kajen you know man wer kona kuro de la nagan wala ko en kan goto kon tar ka kuro tenter right now tar ke kamun kan walan roll not you know so roll na jen kwala gur tem baje clear out ba kor baje oter na dorodana te kim yadi teten so jen mu she jang ye should be online no yen wore chwaji gur no bia ko target so mo yen dara ka jube bia ka dor shal ke me e jonglei la bur den bia we ka do you know aspal den bia we gwa dana te kir teten bana mo shi jen men dine jen
odi a lot civilian of course they are not part of this shirumana ngai kona but me ram mi shunkel ke kir me yadit right now ke jan gwas me tam meni ke chikir na ne what do you think will happen so rami mommy would dong bin where be ngagda drop to retaliation te tin chirma ngai kona shang me te ga jang de kai ne benta me yen wer mu yen ai matin che bu ga ye but they were already there no kame kan kulela ne de kontin la de nyamo use can tear use can give kotoria you know kan anwaran ko ya ko yuko especially right now right contem and kum kim yadi chene di alti che mo ke yo already che mo ke kwa kan content bikan wari ana bikan kula tag joko je ban man yaman lar kan di alkin wari wona na SPLI wo she dung wari karodian chen mo ko but chol ko na dung wari ko ne dial de tin kan wore kan dial kwa target bon kan wore en ramadan cha yen bo kan wore kan dial ne dang badak dial eng ma char we ne ko kien kan wore kan dial so mulat ke jeno as well ayo dung wore shi kon de lu no dung wada de chol dung wore ko ne cha yen kan dial kan wore kan dial ka part of SPLIO kan the main wure shal na tenelo yet of course chi nur wun nyam chana tek tin SPLIO but origin gwa dana betin be ko chan wer cha target chang baile banang ta ma ka siyase no man to a che de kam che te kam wari kan jang kam kuma karwa da in the first place ne de kwan target kan wer ne de na kan ken yam kan wer so kujamo yadin ngaje no kuma SPLIO is composed of many tribes in ngai kon but manyam yena kan wer so man lero de jene kurba weke dit chemi kon linga kur weke dit but work unless sikir me yadit cha another approach ke qui peace ke kemal cheben okay report dana bana linka corner me ka bana right ke qui lokan ba look first vice president wala Dr. Riek Machar kon wala shenga diech ka paikel ronkin daro jandang red bakel ba jana ngwal lokan wale yo baben ka another video maybe a link tin kon lat ko rodin ki any update betu gone thank you and bye bye